ibisasu biremereye, bomba atomike, za misile ndetse n'ibindi bisasu byo mu bwoko bwa rutura. Ni ukubera ikindi bihugu Amerika, Koreya y'Epfo, Koreya ya ruguru ndetse n'ibindi bihugu byihangana byo ubwabyo bikavuga biti tugiye kuba twakoresha bino bisasu. Reka dukomeze kino kiganiro, ntucikwe kucyumva. Kugira ngo udacikwa ibiganiro byacu bya buri munsi, kora subscribe, share ndetse na comment. Njye mugiye kubana mu kiganiro ni Mutokambari from Nitwebami TV. Ntucikwe. Ubwo hari ku saa sita n'iminota 2 zuzuye z'amanywa, Koreya ya ruguru yasuzumye misile yambukiranya imigabane, bivugisha Amerika. Turibaza tuti ese ntagiye kongera kuba intambara ya gatatu y'isi yose? N'ubundi ntimucikwe n'iki kiganiro kuko muracyari kumwe nanjye Mutokambari from Nitwebami TV. Reka twikomereze n'ikiganiro cyacu, aho tugiye kureba bimwe mu byagize itariki ya 31 ku bijyanye na Koreya ya ruguru ndetse na Amerika, ariko bishobora kubyara ibibazo bikomeye cyane bishobora no kwangiza isi muri rusange. Mu gihe habura iminsi mike ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Koreya ya ruguru yasuzumye misile yambukiranya imigabane, ari nayo ya mbere yo muri iki cyiciro isuzumwe uyu mwaka. Umuyobozi wa Koreya ya ruguru Kim Jong-un wari aho iyi misile yahagurukiye, yavuze ko ari igisubizo cyiza ku mwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Koreya y'Epfo, Koreya ya ruguru ndetse n'Ubuyapani, tutibagiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kim Jong-un agaragaza ko igihugu cye gikomeje gushyira imbere mu kubaka ubushobozi mu bijyanye n'ibitwaro bya kirimbuzi. Iyi misile yoherejwe mu kirere igera muri kilometero 7,000. Ndababwira ko ubu ni uburebure misile zindi zagiye zigeragezwa muri Koreya ya ruguru butigeze bugerwaho. Iyo misile yagarutse ku butaka nyuma y'iminota 86 igwa mu nyanja mu gice cy'iburasirazuba bwa Koreya ya ruguru, itagize icyo yangiza mu bihugu by'ibituranyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Koreya y'Epfo ndetse n'Ubuyapani byagaragaje ko iri gerageza rigaragaza ibibazo ku bintu bijyanye n'umutekano, aho inama y'umutekano ya Amerika yavuze ko ari ihonyora ry'imyanzuro inyuranye ya Loni. Njye mukiri kumva kuri mikoro ndi Mutokambari from Nitwebami TV, aho dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye kugira ngo amakuru akugereho kare. Reka dukomeze. Iri gerageza kandi irikozwe nyuma y'amakuru yatanzwe ko Koreya ya ruguru ishobora gukomeza ibikorwa byabo by'ubushotoranyi n'urwego rw'ubutasi rwa Koreya y'Epfo mu gihe byegereye umunsi nyirizina w'amatora w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi cyatumye ibi bihugu bitajya imbizi na Koreya ya ruguru ni umubano ukomeye ikomeje kugirana n'Uburusiya, aho bivugwa ko yohereje abasirikare mu myitozo mu Burusiya, nayo igafashwa mu kubona ikoranabuhanga ryifashishwa mu gukora za misile. Byatumye Minisitiri w'Ingabo wa Amerika, uyu witwa Lloyd Austin, yagaragaje ko ibikorwa bya Koreya ya ruguru bishobora kugira ingaruka mu bihugu by'ibituranyi. Ndagusaba wowe ukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya Nitwebami TV, ukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye mwari muri kumwe mu kiganiro ni Mutokambari from Nitwebami TV. Dusubire mu minota ikurikira mbagezeho ikindi kiganiro gishyashya cyerekeranye na za misile ziri gutegurwa n'ibindi bihugu. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka. Hasta la vista. On Ashok Leland JC.